Geopolitics le Thu Thar Thlirna episode somngana kan lo lom leve ka cheu Tunlai Khawvel chanchinthar tele India ram chung chanchinthar khatte thlir zauna kan han bot sai le dona ama sabera chuan Israel le Iran in beina chuan zol lama panzela mati turin voin jun ni som ni pasari thole ni thlengpo hian an lein be chun zom zela thole ni jun ni som pasari zinga khan Iran in missile anon ka chua le wangin Jerusalem le Tel Aviv khopui lama chuan thilpok ring tak tak hriat ania Israel lampoin missile lokap thaturin an air defense system tepo anlowin rin tir pok ani Israel ramlai li lai te chuan rik rum thila che chuak tur tepo in ring ringin an oma in Israel lama tuial theithlit fiuna mun haifa mi chu Iranin anon beile lau thon thula an khari nia soide poka emun hi pathiani zan khan Iran hian anon kapa amero chu Israel sarkar electric lampang boipui tu te nena tang rolin helai muna haifa muna tuial theithlet fiuna mun hi na an thok chun zom zel theya amero chu tun huna hian Iran missile ten nanon kap non liang tian lau thon thil thua an khari nia soine pokani chuan Iran lama po hian thil pok ring tak tak hret tur om reng boka an ram ko pui teran apo missile lokap la thei call air defense system te na an thok mal nia soine pokani Jun ni som poroka Israel missile ka chu wangin Iran rama TV chanchinthar puang tu Islamic Republic of Iran broadcasting mun puya thok me pathum ten nun na an chana social media tele chanchinthar sang sang at point lom mun ka renga he office an chanchinthar puang mek tu me chapakhat khan chanchinthar pun mek lain hemi missile ina avadena wang khanin atlan chelai tele athau chok lai te kha adar na sa mem pakani helai muna hian chu mi pathumin nunna an chana ni Israel lam hian teran khopia chengte chu mun him lama in cha seng vek turin hret tirnan chua hemi awang hian Iran ram khopui ber teran khopia mi hring cheng mi makta doi som chuang tan mun him lampan in cha seng chu thil boi thlak tak ania petrol lak dam huna te mi pui le khatiang lir thei ta kha in tlar na sa ema tin teran khopia cheng mi hring tam tak te hian an soi na chuanin khoi mun ma hi him to lawa Israel lam hian rocket le khatiang missile phang te drone phang te pon yang anon ka renga wangin teran khopui hi mun hi mom to lo ti te point an lo sei ve poka chu wang tak chuan Iran ram khopui ber teran a chuan mi pui ten ral mong lovin an phili boina sa hle ni Israel sipai te chuan Iran rama an sipai ho tu pakhat wartime chief of staff anti general Ali Sadeh mani chu an kap hluma ama hi Iran ram ho tulu Ali khameneya thopui nai tak dia soidia tuntuma Israel nena anin dona po hian hemi an ram ho tulu ber Ali khameneya thuron petu per le arorel pui ber ania ti hian ama thak tu an ron ruat tharani lo chuan wartime chief hi tun huna chuan ka hlumani mekani Iran sarkar chuan an supai ho tu te chu an mobile phone te switch off factorin a hretira achan po heng mobile phone an man te mang hian Israel en thlatupol uisathiam Mossad tele IDF Israel Defense Force sipai te khanin heng Iran ram sipai ho tulu te hi nom na hi mobile phone mangan chui chothina wangin anta na him lawan mobile phone to po off factorin Iran hian an sipai ho tulu te hi hret tir ni asoini pokani ti chuan Canada rama G7 submitted tel US President Donald Trump chu he in khom pui te meng in to khom summit hun top ma hian an ramlam US panta a the anin mu khom hi hun mai na chuasan ani chu a chuak ma na chan hi Israel le Iran boina chinfel na tura man mo thila na tho ngai ane wanga soyania amaro chu hi President Donald Trump hian thudik lo ni na soya Trump hian an ram National Security Council te chu Washington a an thut khom na thin muna thut khom man mo nei turin a hril nia soine boka tin Trump hian in France President Emmanuel Macron an he G7 summit Canada raman nei meka atanga achua khatia a ho mana chan nia soikha thil dik lo tia soya wang khan heti hian a soya G7 summit hi achua mana chan hi thil poimo lian tham lutuk boipui tura nei wangin achua sanjok ni na soya Israel le Iran in kara hian in ka hayam morem na palai na tho tum na lamatan engma ti tura nei lem loin an soi boka
tin zauna chana chu aya in ka hai emo in rem na kong aya lian jok thil tho tur boipui tur an nei awanga G7 submit po hi chuasan man in US President Donald Trump hian a in soi ni ti chuan Thu Thar Thlirna kata chuan US President Donald Trump hian a Vice President JD Vance chu Iran ram hroi tu te muturin tir mai thei nia soi te po oma Trump hian Canada tanga US apan mek na Air Force One chunga thu soi na Vice President JD Vance emo an Middle East ngeni palai ni Steve Witkoff tu mazok zok irada kaltir chu Washington thlen huna boro komdana zirin angai to don nin asoya Trump hian Iran chuan nuclear ral thuam ama thiang pera an ban san wat adu thu asainon le boka ani chuan in ka hayamo in remna ti velai chuan Iran hian an nuclear ral thuam siam chuai ti top sela at top na nuclear ral thuam an siam chu top na hi ka mudu ni tin Donald Trump hian thu thara ron ne ya Israel chot lo mai don lo ni na sei boka ni hilo om le tur chung hian thil lo om tur in muthua yanga tu man Israel hian ti khotlai lawang ti in Israel thawang ron hau boka Trump hian in ka hai nei ain Iran nuclear ral thuam siam chu chu ti top vek ni jok se adu thu asoi ni chu Trump hian social media mana Thu Thar Thlirna chuan mi zong zong in teran khopui an chu san vek turani atia ei wang tak hian Israel chu Iran an be na ti top turamo khatiang ang ngeni ramna kong zong turin emo atur don lem lo niin Donald Trump tuna thu soi le social media Thu Thar Thlirna khata hi chuan angai thei bokani ti chuan a pahni na chuan Canada ram G7 in khom pui an nei me ka hianin ram hroi tu pahni UK Prime Minister Keir Starmer le French President Emmanuel Macron te chuan Iran chu an ram hol vela om ram dang te ta na boina siam thin le ral mon na ti chetu ani ti in an soya Israel point aba le ba inven nana ma ala chu adik na chanvo nia Israel hian ama a inven himna tura malak na hian thiam lo na nei lo ti in an soi dun pe boka amai ro chu heng ram hroi tu pati te hian Israel le Iran in kara ramna le mona om thoi se an du thu an soi boka tin hetra G7 summit na Canada nei me ka hian US President Donald Trump an thil pakhat Khawvel beng verdeu thil pakhat awa chinfela chuan UK tanga US sakar anton lu te tanga chia lak tlem na tur aziak felta chu UK Prime Minister Keir Starmer chuan he G7 summit thu soina hian US President na UK ne na tanga US sakar anton lu atanga chia ati tlem tur chu ram pani ta na thil poimo tak ani thu asai chok pokani ti chuan G7 hemi Group of 70 na ni Khawvel ram hausa pasari te in to khom na a hian tuna Israel le Iran buina chungchang te po hian soya kan soi tong khan Iran ram hian in nuclear ral thuam nei turan ni lawa tin G7 te po hian thutluk na tharan siam le a tin Israel po ama le ama inven himna turam ma la na thiam a changani ti te poin thu cho an neya amero chu remna le mon na om thina turin he in ti buina anin in be mek na hi chu top thoi sen du thu to po he G7 ram rang roi tu te hianin an soi chok poka thu chu in tom an siama tin an thu chu hemi joint declaration an ti a hianin he Middle East boina hi chin felani mai ba ka Gaza boina po chin fel hal ni se ti kha yan thu chu in tom a khana telawang US President Donald Trump hina sign thadu lo viawa tir chuan a sign tre do nia soi nia maro chu nuwa chuan a sign ve ta thowa ti chuan thu chu in tom chu lungrol takin an nei theita ni ti chuan pathum na chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chuan Iran rama nuclear le ballistic missile siam chuan a hmun te chu nasa takin an ti cheton ni in soya amairo chu Israel thian mabak dang pot la nei ni na soya ti chiat vek mo e khatiang ang noi chimi vek kha an mabak ni in asoi ni Israel Prime Minister hian Iran ram hroi tu thlak an du thu soin an du ber chu Iran rama hroi tu ni lai mek te chu pai thaturin Iran mi pui te chu acha a tin Iran ram hi ram ro pui taka chua leila chu wangin in ram hroi tu hi tuna ni mek te hi pai thlawek roi tin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuanin Iran mi pui te hnena thu cha anei thar le ani te chuna palina chuan Russia in van sanga tanga Ukraine ram kho pui Kiev darka rukai tamma an be awangin mi som panga chongin nan chana mi som pahni chongin liam an tur bokani Ukraine Interior Minister Ihor
Clemens ko chuan Russia in drone zali somli le missile somthum patni anron kap chok ni na soya Russia le Ukraine in do chung zong zonga kif khopuin be ato na satber tum ni in he thil thleng hi asoi bakani heti lai mek hian Ukraine ten drone ka chu za somli pasari te chu Russia lam hian an lo kap thlave bok ni in anin soi bakani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan hetia tun haya Russia in drone manga an ramanron be na satawak hi Russia chuan khomo la mo khatiang ang indona tak tak an nei chun zom thei to lo chu wang chuan hetianga drone manga in be na hi an ron war chhota in man ron la chho ni na soya chu wang tak chuan Russia chu adem thu soya heng te wang hian fir fiak pol dik tak chu Russia hian ni atia indo tak tak an ma chon thei to lo an tlin to lo chu wang chuan drone an ron war thar ni ti na soya Russia malak na hetianga nga Ukraine an va bele tak wa ka wang hian Ukraine President Zelensky hian in engeni at tran rol pui ti kan ti dona me Ukraine support ron thlop to US President Donald Trump kha biak po adu viawa amaro chu Donald Trump hian be sei lo de win G7 summit Canada aratanga a ho thuai ta ka wang khan President Zelensky po hian be man tari lawa US President Donald Trump ya ma theng bera biak atum don ya soite pom pokani ti chuan pangana chuan India ram lampang te pokan han hoi vele tonga indigo thlote na ko chia tanga Delhi pana thlok be chu jun ni som pasiri thol ni jing khan bom manga vongna an to wangin man mo takin nakpur thlote na tum huna tum tirania he thlote na hian kholjin mi za somnga pasari le thlona thokmi parukte an chuanga bom manga vona hi email manga dona nia wangin mithiam ten en dik meka sarkar thu chuina tarlan dan chuan he thlothi na hi en felani nuwa til hlom te om lo ni chuan tlom takin Delhi panan thlotir le tur thuan soya amero chu he bom manga vona email atangan don hi hemi aviation how to thlothi na lampang en kol tu te chuan ngai poi mo le chu wang chuan man mo takin nakpur thlothi na tum huna hian anan tum tir le ta heti live mek bok hian in jun ni som pasari thole ni jinga vek hian air India thlothi na San Francisco USA tanga Mumbai pana thlok mek po Kolkata man mo taka tumtir ani vele bokani chu jingdar nga vel kha ania he thlothi na hi a engine velam zoka har satna a omawangin tumlai lok tir ania he thlothi na a chuang tamjok te hi khatiang ang kholjin phur thlothi na chuang an ni wang khan thunei tu ten thlothi na tangin an chhuat tir veka ti chuan mun him zoka te an om tiratin tuna hian hotel ate then chu an thlenna tur te ngai tu sakaniatin adu zok te chuan in Mumbai chemical kata tanga Mumbai an pan na tur thlothi na dang ate porem chan na te an siam saka an kal na tur ten ngai tu saka a then chuan tuna Kolkata la chamri mek du pol te pon oma chung te chu ne hei man ni lo ka kar masalo ka air India thlothi na atla ka wangin India rama hian hei chanchinthar dum lo de pahni lo om ta indigo thlothi na bom manga vau ni wangin nakpura tum tir thutania tin air India thlothi na tho San Francisco ta Mumbai pana thokka Kolkata thlothi na tum huna tum tir thut ani boka tunlai hian thlo na ve wakte abikin India ram chunga him lo de moni chu han ti tur te po oma amaro chu heng thlothi nan tum tir thut pani te hi chiat na mohar satna lian tham engba thleng chung lowa phim khur thu hla sarkarin tiang hian man mo thil rig rum thil thua thlothi na tum mun danga tum tir ta ani ti chona porukna chuan Ahmedabad air India thlothi na che suala nun na chan zat chu mi zani samsari jinga mi za samtum panga te chu DNA mangin tu tengen ni riat chian ani to heta nun na chan ruang za pakhat te chu an chung te hnen a hlan fel an ni to boka amaro chu hlan fel lo la DNA manga tu tengen ni ti la chui chu lo khatam takan loma heng te wang hin kan video ma sa pokha kan non soi to a mi thi chung te hianin hetiang ang tu tengen ni ti fin fiana tura DNA sample han la ka exam han nei vela kha an be se ain atlai thina ngeni an man mo thei ani lo wangin an phun na so vel hle to ni ti te pokha kan han soi tel vel rum ni sela ti chona pasare na chuan
Arunachal Pradesh National People's Party NPP MLA pali te chuan People's Party of Arunachal an zoma he MLA pali tana political party an bazom People's Party of Arunachal Pradesh le an chua san thak National People's Party te hi Arunachal Pradesh an State Assembly MLA somruk omzinga mi te an nia chu ta chuan heng party pahnih National People's Party le People's Party of Arunachal te hi BJP te ne na tang rola sarkar siam mek an nia amera chu National People's Party te hi Meghalaya ni PS sangma fa te tuna Meghalaya Chief Minister Konrad sangma te unawina party an dinania he party atang hian People's Party of Arunachal an zomta eng titia sarkar laya hemi ingani tang rol sarkar tel thosi party danga hanan zongta nge ti chu ret chen harvewa ti chuan tuna hian National People's Party hian Arunachal Pradesh hian MLA pakhat chau an nei ta kumsang ni somni palia Arunachal Pradesh ina State Assembly in thanan ne khan BJP ti lawa chuan National People's Party ti MLA nga beran nia MLA pangan nia amar chu ti hian pali nan chu santa ka chuan NPP tena MLA nei za thi pakhat chau lo ni ta tin PPA an vazom thar People's Party of Arunachal Pradesh te hian Arunachal Pradesh hemi assembly a hian tuna hen MLA parokan nei belta NPP chun tla niam ta NPPA te hi an pungve ta thungani ti chuan a pariat na chuanin June ni som porok thotani tlaya khan India Prime Minister Narendra Modi chuan G7 summit atelve turin somna dona wangin Canada ram athlenga India hi G7 group of 7 Khawvel ram hausa pasari intel khoma hin tel velo masela an in mu khom na hian tel ve tura som na hian lo do phong an lo dong phong to thina tum som pakhat lai G7 in khom puya hian India hi atel to thina tun tuma Canada rama G7 in khom pui G group of 7 summit a hian India tel hi up tum som pani na alo ne ta tun tuma India Prime Minister Narendra Modi a G7 summit a atel ve na chan hi Canada ram Prime Minister ina hemi India Prime Minister hi telve tura asom wangania G7 summit chu group of 7 tinia nimin kan video masa lama khan kanon soito Khawvel ram hausa pasari intel khomten in khom puyan nei thina chu in bu khom an nei thina chu G7 summit an tia amar chu heta telve lo ram dang ta kha athleng turam G7 summit thleng turam ta khan an midu zong ram dang mi ta kha an som ve thea chu ta chuan India Prime Minister Narendra Modi poi som zinga tela Canada ram Prime Minister Mark Carney an hetia Narendra Modi aron som hi thil bengwar thlak tak te po om ve chan chu nikum kumsang ni som ni pali chawa Canada Prime Minister kalchuakta Justin Trudeau khan in India ram nen boruak chet tak an neya chu ta chuan India ina Canada embassy khota na thok tu a ko te po ada te po an ron not chuaka India point Canada rama embassy na thoktan not chok po ka tian kan boruak chet kan nen boruak chet san chu ama kan video lo ngai thlo to po in shithrin karinga kan han soinon leanga sik ram thiang hlim din du Paul Khalistan din du Paul ho tena Canada ram a khon mitam tak sik sa kho petu te hi India ram atangin an pem thla Canada ram a khon mi noi chung fe sik sa kho petu te hin omani chung te chon Canada rama khami Khalistan ram din du tu a thlop tu Paul te anoma wang khan an Prime Minister Justin Trudeau khan minani te reng ning chu Indian and borok chedo an ne chu mi wang chuan rampani borok pon che chhovio katuna Canada in Prime Minister tharan han nei tak Mark Carney han nei tak a hi chuan Indian ne na borok tha han nei le tapo aduniang G7 summit a telve tur hian ron som wangwanga India Prime Minister Narendra Modi pona somna pomin tu na hian G7 summit a hina telve meka India hian in hetia Canada ram anjuk tlota ka hian Narendra Modi hian kum som chunga Canada ram atlole masak per na nia chuwang tak chon thilpui mo tak tak Khawvel ram dang hemi G7 a tel ram dang sarkar hroi tu ten point biak na tele tho ho da nei dan tur ta po an soi ho tlang turin a rin oma tin India hi Khawvela ram ro pui tak zinga pakhata ni wangin Khawvela ram ho saber pasari tel khom na muna po tel tur som na hi adong all lo vereng ani ti po kha ni kan han soi thar vela shum ni sela
ti chuan he India le Pakistan India le Canada ram I boruak tha nei duna makarni na nei hi tilom takania chan chu India ram tan hianin khami siksa ko betu te mai pa ka khan zirlai le na thoko tam tak Canada ram akon India min oma chungte wang chon ram pani boruak an that chole chuan ram pani pon sum don na konga tele technology te ral thuam chung changa te ele bar zon na kong sang sanga po tho ho na tha tak tak lein le chin na tha tak tak nei thei chole kha arin oma tun tuma India Prime Minister Narendra Modi a Canada azuk zin hianin tilomum tak tak azuk pochuak tura angai thei bokani ti chuan tun tuma tan chu kan du tok le photanga kan video ran siam te min lo ngai hlut sak thina kan lom ema nangma ni zara tun a hian episode som nga na ti hian kan lo siam vele thea kan lom emani ti kha kan soinon le ni ro se